جرونهیا کردستانی جه روجاوی کردستانی دما خوش به بینرین هجام ایرو 25 آذر 2026 روجان روجا چهارشنبه ام به خلاکی که نوج برنامه روجف لپیشیا و بینرین هجانم بینرین هجام ام ایرو تکیلداری هلوستا و بانگوازین کو د چارچوبه یکیتیان نتوی د باشوری کردستانی بلند بویم روجا خویا سرکه اساس بگیرن او دوی چارچوبه دجی امی میوانین خوین هجا و دناوا ساعت د بمرا آماده بن او تکل داریم هم بانگوازی و هم جی گرینگیا یک ریزیا مالا کردی او یکیتیا نتویم یا دوی سردمه ده امی نقاش و گفتگو بکن لی اوجیم پشتی ناوبری بری بینر هجاج بو ساعت دو میوان مین هجانه کو یک جوان دکتر کامران برواری اندام کنسر و بر ا کنگرانتیو کردستان کنه که دکتر شفاتا خوش به شباش و هر وحال گلم آماده کوان کنو سکرتری پارتیا روش دموکراتیک کرد ل سوریه شفاتا جو خوش به سر چاوا سر بری بینرین هجا هم به حوال کوان و هم جی به دکتر کامران رمی به طایبتیم و مجارا بانگوازیا یا جبو یکتیام یک ریزیام همالا کردی او هم جی یکتیا نتوی یا گلی کرد گرینگیا و یا دوی سردمه ده به هر دو میوانین خوین هجارن نقاش او گفتگو بکن لی همه از دخوازم دست پیکش گل دکتر کامران دست پی بکن دکتر افدمه که لباشور کردستانی پیواجوه که امگان بیجین ایدی پروژه که به سلوگانا یک و گلی کرد یک هاتیه دست بکرن و دناوان روشین داویه دجی پشتوانیه که خورد یا جه پارتیین سیاسی هم لباشوری کردستان هم لباکوری کردستان و همجیم لروجاوین کردستان اجبوی بانگوازی در درکبن پیش دویه که چاواد بینیم بله سلام ورز بوتا و مهمانت هجا و همو تماشاوانت روناهی تیوی از نوروزا سروک آب و همو گریلا و همو مالبات شهید و همو شرفانا و مالبات صالح مسلم پیروز دکم و جشن رمضان الهمو بسلمان شرفمند پیروز دکم هلبت مثلا کرد و نتوا و نتوایتی تشتکی بچوک نینه و ام خو نتواینا و وقت ام نتوا هشتا خلق نبونا گند و عشیر و بنامال جی ام امتکی نتوایکی هبون آمد 60,000 سال سر و آخه بری زاین هات سلماندنه 15,000 سال بری زاین مشورستانی هبویه 12,000 سال بری زاین حتی وگاوه رمز و حمایت شهرستانی مهنه ام اوین یتما اکمین نویسین جهان داده نایو اکمین امپراتوریت مزن لولو گوتی سوبارتی نایری میدی لیدی نه امپراتوریت مزن ما چکرین ام اوین یتما چند دولت چکرین وکی دولت صلاح الدین ایوبی دولت دوستکی و مروانی ام خدانت شست هفته و زیادتر امارات بچیک و مزن بوین و کراساتا کرداش نواراستا 19 هر و دست پیدا کرد دما کردستان هاتیه دابش کرنه و دست اروپیا هاتیه ناف کردستان دا و 4 ملت داگیر کرد البیر عرب و ترک و فارس اینان کردستان کری 4 پارچه کراسات اما 1920 دست پیدا کرد جبهنده کو اف قربانی امر 100 سالا 20 همیده درجه یوان 100 سالا ببر آبدانه چیت ام دبینین که ماسیه کا مهیا او که ماسی جی او گله کرد یکیتی و یک ریزیا خو حتی نوکه وکی پیدوی شوازه که استراتژی درست نکریا ام دل سرچه بنگه یکیتی و یک ریزیا خو چکین ام دل زفر نبه بو شرف خانه بدلیسی سال 1597 دما شرف نامه نویسی کاچته ده هیا ام دل زفر بو ماموزین خانی کاچوا فیلسوفه که وکی خانی بنگه دولتا نتوی و یکیتی و یک ریزیا کردادانان دینه افتشتی که همی احمد خانی بحث کردن ماموزین دا سال 1694 بوی چنده جیم باشور کردستان اجبر که 100 سال خبات و شورش و تکوشین دا گل باشور کردستان گل که خودان تجربه هم و ویرک زیرک شورشگر تکوشه بس یه به سرکردایتیه سندک سرکردایتی لبونه خودان و لبونه بالا نهلا کرد پروریا خواه و 100 سالا چوی دا بکتا برهم و برهم وی خبات تکوشین خواه بخود نو که ملت کرد در انجام فکر و فلسفه سروکاتیه
در انجام حرکت آزادیا کردستان در انجام وی ظلم و زورداریا سر باشور و سر عراق و سر کرد هاتی کرنه ملت کرد بگشتی هشیار بویا هشتی و قناعت دبیت وکو ملت وکو نویسکار وکو روشنبیل وکو سیاستمدار وکو اکادمی ام به هنگامت خواب جین و ام خالهیویا چه حزب و حزب لاین سیاسی نگرین و ام یکیتیا خویا نتوایی درست که نبس سر آسته باشور ام بجین ایکیا گل کرد ایکیا بلکل سراست هر چهار پارچه و جیهان جی و حتی او کردت آسمی لبون و حتی نبشافتن و حلاندن و برف مرنه دچن خود حس کرد ما اوجی که تشار کرین و اوج دی رابنا سر پیاو و میدان دام ده پنگا بکا یا دیروکی هاویجی بله اول کوان اسما و پرسه جتا بکم نها مگوت یا اف بتایبتی بانگوازیا کو هری داویه جالیم هم کسی نافدار هم جی روشنبیرین لباشوری کردستانی و 12 مهیده دست بکریم و بیرجی روشکا آلوسیا لروشتاتا ناوین هيا نها تشتاكو از بخوازم جتا پرز بکم دناوا شرط و مرجن هین دم انگوان بیجین یکیتیان نتوی براستی چه قصد کاره دوی سردمی ده پیک وره دناوا دمه که هری نیزده برای بخیر جشنان نوروزی لملت کرد لهر چارپاچه کردستانی لهر کردکی پیروز بی جه شهیدین ما بهشت بی و ساغلمی جبرین داری مرا براستی ملت کرد ملت کی سر آخا خوشیاند که جمیج دا لگورا دیرو که ملت کی آشتیانا ملت کی ساغلم کی راست لی مخابن دولت نمطن دولت دنیای دولت حکم دنیای کن به آریکاریا و دولت داگرکار کرن پارچا و دست دانینا سر مال و ملکی کردا بسر ویکی دجی ملت کرد دیست خواست ببان دان داری خوارا به آشتیانا و براتی بوکابی جان بکی لی مخابن پیلانی دجمن هر وقتی جان خوا و شین بونا خوا سرکش علان کرنا ملت کرد دانا مشاندن يعني الباكوري كردستاني بصدان كوم كوج على قلي زيلار شنغو شكاندين بمليونا ملاتي ما كرد باكوري كردستاني حتى تنكرن حتى سرقون كرن بيبو دواوري ميزانتين بوكا مروبا ل باشو للروجلاتي كردستاني تميزيني دولتا ایرانی بیچاوا کجن کردا بدار بکرن بوبانا ل باشور کردستانی اب انفاری گوب سرمدا آنین حلب شاب سرمدا آنین ایشو آزار گوب سر کردا داتانین جوار کردا کرن جهنما ل سوریا ل وکا گوت روجاوای امید بینن بیچاوا ملت کرد بالصاله لسر سر خاکا خود مالی خدا بیچاوا پنابرن بیچاوا بی مافن بی یعنی دنگی وانینا هبونا وانینا مافی وانینا ظلم تالان کرن سخت کرن کشتن گرتن هر رنگی خراب امی میزینن داگیر کرن کردستانی چل باشور چل روجهلات چل روج آبا چل لکی جان پارچه کردستانی به سرسر کردات دنه مشاندن دم هاتیه گوهرتن اف دم هستیا گو ایرو ملت ما شیار بوا گرک ملت ما براستیجی که جی مافی نخوی نتوی سست نکی یک ریزیا خوا یک حلوستیا خوا یک هفدو گرتنا خوا براستی دوی دمه دا برنگه کی گله کی في وسط جملات كرد رحياق وإيرو أم هيزو حركات كردي أم چه هر پارچه کی پارچه خود أم دسته هفدو بگرن و بهر پارچه کی پارچه دیرجی کی یک ریزیا خوا یک حلوستیا خوا پیشگیریا خوا أمش هفدو بدن خویا کرن چیم کی هاگر و أم كرد أم دسته هفدو نگرن هاگر دولت المظن دولت سربخوا تسلیمی ما کردا بکن باتفاقی نیک ریزی به ام بهدورا نه یک دست بن نه یک
وقوتي ام بابدور نبي اتفاق مراستي او دولتا سر بخوا قد دستي مدوي او دولت ود ناغلا بي مدوي وري حلو شاندن بله جما كردات تخون گرک ام کرد برجواندی خوا ام پارتین کردی ای کردستانی کیجا پارچی به ام برجواندی خوی پارتیتی ام دین درهانی که ایرو دگله کی هستیارا دوی ام کرد دسته هبدو بگرن برجواندی می شخصی برجواندی می ازی برجواندی می پارتیتی تتشینا دیما ملت کرد امانت دستوی مدا بله گرک ام نه هانه که بي ما في سر ملتي كرد قالك ام هبدو تحمل بكن ام كماسي هبدو قبول بكن ام هبدو لهبدو قهدار بكن ام هبدو رونن ام بزيدبون تيكليه ما بهدو هبن اي هر شهر بارشي كردستاني اي بارتين كردي قالك ام شهبدو ندور بن بله ام رونشتي ما هبدو هبن سرداني هبن ام پا بشه ورن ام چه بکن دوی دما هادا چجمع تی خواستن چجمی ملاتیر تی خواستن ام چرین چاوا با دولت گو ایرو دنیای دهجین شلو رازی بکن گو او دولت هانه که اشتاما بگرن وما ببینن خودی ماف وما ببینن گو انو اب دولتا کردستان دولتا کردابو هاتا پارچکرن هاتا لباکرن سر دستی خلکی وكتيا وقوتي ما في ملتي كرد هاتيا بن لنقاد شوا براستيجي اب امانتك حركتي كرديده هر كسكي جو ايرو دبيد ما هذا وخوش هبقرتني خدور خيب براستيجي بي گنهكاركي قالكي مظن بي داري ملتي كرد بله اول کامران هم هستم وی که شتا پرز بکیم نها وجه دمه که دریج ده خباته که هم ده کنگره نتویا کرزانی کنه که ده جبو وی که ودامشان و حتی روژا ایرو جید تیکلداری وی که هم هلوستی و او هم جه خباتی نوین دوی چارچوی ده دوام دکن تشتا که از دخوازم لور شتا پرز بکیم اوه اف هولدان و چما به سری نبون به انجام نبون؟ دانی اف پهنگاوا نوکه هندک نویسکار آن روشنبیر آن کساتی پا بجن او نه پهنگاوا ایکی آن یا بجن کنکریتیش تنهج بو ایکتی و ایک ریزیا کردات تا آویتنه راستی بری نوکه جی کارک مازن سراتی کرنه بلی که سال 45 و 60 هندک پارتی سیاسی نزیکی ایک بوینه سال 83 سروک اوجلان پروژه که ایکتی و ایک ریزیا کردا پیشکش کرد خود جراز ادریس بارزانی جهات سرخط و نزیک بونک چه بو پشتی اینگه برئیس مسعود بارزانی او جهات نسرخط لی به نابند بونک پشتی تدخلات ترکا و کشتنا وان پیشنگیت جپک که پیشنگی اوی پروژه کرد او پروژه هاتش نابرنه او که جهات نکشتنه و دست دولت بیانی هاتت ناب حرکت آزادی کردستان دا و شویر جوار اشبه متا کرد بونه دو برای یک سر به ترکیه و برای که دیجی آزادی خواهد بو کردستان کار دکت و آزادی و رزگاریا کردستانه لیدیسان سالت شهرت هشتیادا لباشور کردستان دوسه برای کات نچکرنه بو ایلیک نزیک بونا کردان برای جوت و برای جوقت هر دو هات نچکرنه پاشی برای کردستانی هات چکرنه دومایه هفته امجید ناف دابونو نوتو ایک و نوتو دوی سیم او هولدان هنه لپشتی شرط براکوژی سالت نوتا دا اف والاتیک بوشاتیک که نابینا پارتی و هزلانی سیاسی دام و قناغا دماهی دا پشتی شرع روش آبای کردستان 2011 هروه گورانکاری نوکیت ایرانه اف شرع گریلا و پروسیس آشتیه نوکه قناغ هوهات و گورین بو تشتکی دی نوکه تشتکی یه ویت نویته تدویت نویت دی وی تشتکی نوکه بزاوا رزگاری خوازا کردستان ملت کرد دو خطن خط آزادی و تکوشینا کردستان کو آرمان جوان رزگار کرنا کردستان آمازن و ملت که آزاد استاتوی که دیموکراسیا یا آشتی خاصه با هر چهار پارچه کردستان و خط که دی هشتات ناف کردا دا مایا وکی کورماره که نمری هشتا خط خیانت نتویل هر چهار پارچه کردستان ترک قیاده وید کن سرکشی وید کن و ترکا و عرب و قطر و هندک طهران و هندک شامه و گریداین
هندك هشتا بغداد و گریداینه هر چهار پارچه کردستان جی اوه هنه چاوت شروش و سرهلدانت کردا هر شروش که سرهلدانه که خطا که خیانت ده هبو بگا به دوید اوه صافی ببید اوه بیتا صافی کرنه کرد همیب ایک توجه ایک سانت ایک ریراو برفیری بچن او تشتی نکته تا خواستنه او تشتی کنه کد بجیش سالان و تونه وره حتی بگا به کنگره نتوه کردستان کنه که 26-7 سال سر به خاله شل دکد و پنگابت گلکت مازن هاتی نهابتنه کور و سمینار و کنگره و کنفرانس هاتی نچکرنه بوچی بو وی قناغه او گرنگم دویتن وی قناغه دا ام همی بگهین قناعت که نه چه کس بتنه نه چه پارتی بچنه نه چه بنامال بتنه نه چه پارچه کردستان بتنه نکارن خواب پارزن جبرکو شر نوکه هی شر که استراتیجیکه شر نابرا روش هلات و روش آوایه شر نابین اسلام و دولت اوروپیه شر نابین چینی و روسیا و اسرائیل و امریکا شر نابین ناتو و روش هلاته شرک سیاسیه شرک آبوریه شرک عقایدیه شرک یه پر آلیه ناوا وان شر و گورانکاریت مازنده او گلو نتویت ریک خستی نبن اوید لشکره که باش یه پرورده کری نبید اوید آبورکا باش نبید اوید سرکرده که عقلان نبید جه وان گلو نتوان روشلات ناوی نامینی دل سر نقشه لاچن بوه چنده جی دویتن ام وی خاندنه که راست بوه قناغه بکین اف خاندنه چیه؟ خاندنه ما اوه ام استراتیجیکا ایگرتی بو کردستان مازندانی بو نمونه دویتن داخازت کردان هر چهار پارچه کردستان ایک داخازم بونونه دگابل با کور کردستان سرک اوجلان داخازا مثلا پروژه آشتی و جواکا دموکراتیک دکت ام بین باشور و روشهلات روش آوام ام بین وکولین دراسه سربکین که آیا اف پروژه بوما باشه آنه بله اوه 45 سال ام نواوه خباته داینه او پروژه روش آوا سرگرتی و یه سرکفتن اینایه شنگار سرکفتن اینایه قندیل سرکفتن اینایه مخمور سرکفتن اینایه باکور سرکتن دینید مین دلویر باشور و روش حالات کردستان ام پروژه خو استراتیجی سیاسی اداری بکینه ایک و دما هم چین امم متحده یو این جوات ناف نتوی سازیت ناف نتوی ناتو بریتانیا فرانسا المانیا اسرائیل بجین اوه پروژه ما هنده ورقانه اوه نویسینه داخازت ما سوریه ترکیه عراق اوه نه اوه داخازیه جی پیوست شوازه که آشتیانه یه سردمانه بینه چکرنه ام شوازه کدی بیجم ام دوزا کردی جدست کسا و حزبا و بنامالا بینیندری که اینه دوزا که نتوی نشتیمانی آخا کردستانه ملت کرد داخازت ملت کرد پیوسته ببنه اکتشت و بریارا دوماهی دست ملت کرد دابید نکنه دست چک کسان دا بله اوه یک چاند به دکتر یعنی گوتنا ویا داویا کام دوزا نتویج دست حزبان درخن و جاری بدکن دست گلد او بوی آوایجی پیگ بینی اوه یک چاند به او زانه بچه دبیتن او بوی چنده دبی سازیت کردستانی بگشتی پارتیت کردستانی بگشتی کسایتی سر هر چهار پارچه آلیت هر چهار پارچه نویسکار و روشنبیر و اکادمی و فیلسوف و تگهشتی و ادیب و هنرمند و محامی و قاضیت کردستان پرپرن دولمند کردستان پرپرن اف انسان هر کچ مهنخوا و جهخوا و کنگره و کنفرانس بکرد او دیتن و بیرو بچونت خوا پیشکش بکرد او کنگره و کنفرانس گنجان و لاوان و پارچت کردستان مکرین همیا وانجی کم کین او داخازتوان و در انجام توان داین انجام نامه توان ام همیا جهکی کم کین دبیتن لجنه یک هبید آن ناوندک هبید و از پیشنیار کم ناونده بروکسل بید کنه کبیتن الویره لجنه یکا یا سربخو و یا پرقالی بیتا پیک اینانه آوائه که اکادمی و کلین سروان داخازت گل و هر چار پارچت کردستانه بکن هندک مروف آگهدار بن و در پیدای بن نعو بن یه به امر حزبا و کیسا شول کن پروژه که دارتی لحفگرتی بن ویسن بلا پارتی و حزب و لان سیاسی جه همون پروژه خواه پیشکش بکن بو نمونه کنکت شد نکه بانگوازه که بکد قیاده کنکه بو همو حزب و حزب و لان و کسایتیا کرم کن هر که شاهدیتن و بیرو بچون و تبینی و سرنجت خواه بو پروژه اکتیان نتوی فریکم هیوه که 15 روژا 20 روژا مجالی بدنه و هندک کت طایبتمن سری پروژه کن ببن جهمیا پروژه که نتوی اگرتی چکن و پشتی اینگه جوینکا برفر هیا پر آلی بیتا کرنه
نبو تصويرا نبو هندي دستا قطن نبو هندي بچن خاطر ديار كان ابي فلان بيف خاندو جناب فلاني وجناب فلاني وهل باكور باش روش هلات هات نخي دبيتن او مروفيت تينويري ارمان جوان او بيت استراتيجيكا نتوين اجتماعية دريش خاين يا عقلانه يا لوجيكي منطقي بو كردستان دانم كو ايدي ملتي كرد قال بزاف رزقاري خازا كردستان قال اخا كردستان قال دا خازت خا همو ببنى ايك يعني شكلها كدي بجم دما ايك بريطانيا فرنسا المانيا دا خازش من بكت انش ايكي PKK بكت انش ايكي يكتي ان بارتي بكت شان شتابگرك ادي بكت همان تشت همان داخواست همان برسف مبوان هبیتن دا ام وگاوه بجین ام خودم پروژه که نتوینه بله هوال کوان از سما و جاری بیم لگلتا یعنی نهاد تشتکو دکتور دبیجم باوای که گل روشنبیر او کسین پیشن که گلی کرد جدر به پارتین سیاسی جیم دکارت چارچوبیا نتویا یکتیا نتوی د جگاوان باوجن او حتی پروژه جیم ورن پیشکش کردن لی از خواستم د چارچوبیا پارتی ده به منشور کو حتی نها اگر کو اف یکتیا نتوی پیک نهاتیه یک چفکانی خواه سرکه هل وستن هنیک پارتین سیاسی کردی پیک نهاتیه تشتكو از دخوازم بيجم نها در روشتاتا ناوینده گوهرین او و گوهرینه که مازم پیکتی لروشتات کردستانی روش لبر چاوانه هری داوی ایریشل سر باشوری کردستانی پیک هاته بو شش پیشمرگه شهید سه بریندار ببون لروشاوی کردستانی روش لبر چاوانه گلو دروشا هیده حال حاضر پارتین سیاسیین کرد دکارن برجوندیان خواه بدن آلیه که او جبو یکیتیا نتوی گاوان باوشن آنگوی وقت سالین در باز بو جاره کدن هرکس ده آلین برجواندین پارتیدیه ده اساس بگیرن ما مستعديت يعني رجالات عنابين دكالي وشار وقتي بردوامة براستيجي ام وكا ملاتي كورد ام دطرسن قود دمك وري اب دولتي هاي مظن جاري قريت الهب ورن وام ملاتي كورد ام ببنا اردوي برجوندي خلقي جمتي خواستن راستا دبي قولناك وكين نابينا بارتينا دهبن دبي شاشيتي مهبن دبي قو غلطية مهبن كسكي بي شاشيتي بي غلطية نينا اللي دبي ام هبدو قبول بك ام حمو شاشيتي هبدو غلطية هبدو تمامي دي آليكي ام كوميتك يا خالي امي بما روجافاي كردستاني غيرك كوميتا هانيكي جي كاسن هناك بارتيا وهناك جي روشن بيرا هناك جواكا سبيد هناك جي شهر زاي دبري ام كارب شخورة اللي بقارك كردي ام شخورة ام ابا بكن دبي كونغريكي كردي بلز روجافاي كردستاني دوري ابا كرن كردستاني هر پارچه به سری خوا کنگره که خلدار خیت هم بگن هلوسته که کردستانی و دوی ایده پاشی ام کنگره که کردستانی هبش برفره ام آبا بکن گو نونری با پارچه تمام تیده حاضر بین حتی نونری کرد اوروپا جی تیده حاضر بین گو امکاری بین اما فی ملت کرد دم ورده ام تثبیت بکن گو انو کرد سرخا خونه سرخاکا خونه خودی ملاب املاتی هنه که گرک کدک جر وره عیار کرن گرک دولتک جوار وره عیار کرن دنیا مزن اف دولتی مزن ایرو فکرن کو کرداب کنه خودی دولت ایرو اسرائیل بلکه دولتی مزن د پروژه واده د خریطه واده د فکرن کو کردا ام بخوازن دخوازن کیانکی کردی کردستانیش کردار چه بکن لدوی ام جیر حاضر بن دویم جیر آماده بن دوی ام باتفاقیه خو بطفینن ام اتفاقه خو ام داره خویا اتفاقی ام آفدن ببراتی بوکهوی بانسانیتی ام پیل عیب خو کیماسی خو گودی خوارای خو تمامی دین داره نیکی ام بگرن چمکی ام نخوازن افصل صالح هنيك بسر كردار وري وجاري قديتر كرد بما بمينن وجاري قديتر ام دهيفيا بيلان نديبن ام دهيفيا لوزان نديبن كرد ويد بنابلين قادة چنها قرقو كرد جيرا نحاضر بدوي كرد جيرا آمد نبن جي كرداتي خستين دي بقارك خويا كردي كردستاني آبا بكن او دنگي كردا دين الصر ماسا جهان جبوك وقاربن ما في ملتي كرد لهر چار پاچه کردستان بجی بینن بله حوال کوان تشتا کومن دخواست از تشتا پرز بگم هر دوی چارچوبه ده بونها
د چالکین کو د هم ایریشن سر روجاوی کردستان ده و هم جی به ایریشن هری داوین سر باشوری کردستان ده جاره کدن درکت ولی کو گلی کرد به اوای که گشته یک فکره اوجش بو یکیتیا نتوی خودی همان بریاری نه خودی همان فکری نه لیتشتا کو من دخواست اسپرت بکم نه د پارتیین سیاسی ده پرزریکا سرکت چیه پارتیین سیاسیش بو چه حتی نه اف داخوازین گل پیک ناینه میناک و گوت هنک دوی شاشتیان خواه گرن اما شاشتی جی شاشتیان تی جدا کرن میناک شاشتیا کسی که دبه سدم اکو او بردیلا شاشتیا خواه بده لی شاشتیا پارتیه که جی دیواته اکو او نه بردیلا تنی یا پارتیا خواه ده او دبه سدم اکو پارتیا بردیلا گل لی تشتندن جواره داین تشتا کو مخواست جو بگیرمش برکن جی هم ل روشاوی کردستانی او هم جی دوی چارچوبی ده خباته یوی سرکه و گشتی جه هیم پارتیین سیاسی جبر چه جبر جوندیا گشتی زدتر دیا پارتی دیه ددمینه ما مسلم ملتي كرد بري هيك وملتي كرد بفيك تيا خوا قالك جاره امش طنقايا درخصنا يعني اب روشا بيداويه اوروبا يعني هكا بيت مشي هاني كي اب هجان دناق قنصلي سفارتي جهاني براستيج كي دنجي كردا دنيا بها تهجاندن لي ناكوكي نس سر ملد بين نلجم ملد بين ناكوكي دنا برا بارتين كردي دنا جو هركس كي لغورا برجمندي خوي الطنق وتفكر دي خوي الطنق قاباتا بيجن جركا جي بارتي كردي تخوستن جو خو بكي خزمتا ملتي كردا نملتي كرد بكي بن خزمتا خدا مخبن ملتي كرد ايرو خزمتا مكي خزمتا دوزا كردي دكيلي مخابن ابنا كوكي بوش اف تشتي جو ند بيريزي براستي نابرا جو بيمل بجيمة دراوستيني اف دبي ايش كمظن وام ملتي خد بنا بلا جاركا ام كردي ام بي رجع باي كردستاني دما جو كونغريكي كردستاني دبي دري اباكرين او كوميته هنيك دما جو هذا البجارتين او ببي خداني بريار يعني بريارا بارتيا روج ان بارتيا بيدي ان بارتيا ديتر جاركا او كوميته هانيك ام حمو قبول بكن سرخوا او ببي خداني بريارا كردواري بريارا نتويق او قريب عند دمي بيش دا ايشا ملتي كرد لسر ماسي جهاني بله راستيجي كي ام هركس كيقو ام خب بارتيا خب بهدن وام بيجي هرتش لازم وكا ما بي ام خلكي دي تر قبول ناكن ام كيماسي واي دي تر ام تمام وقت ببي رشبونك براستيجي كي وجنا بلابي ما دركبي وجنا بدستي ما دركبي جبتي خوستن هفدو قبول كرن دفي الرولا كنكيج كي دفر ذهبي دفي رولا كنكيجي دفي رولا بريز سعودية برزاني جديد ذهبي دفي ام كرد دستي هفدو بقرن اخا كردستاني اخا كزنجينا بسي كردايا لورا جبر في زنجي بونا وينك ام دبينين وداغير كري كردستاني هر وقتي دستي خود كي كرد الدخوازي كرد لسر اخا خطيبن برشيبن طازيبن بله دكتور اس في جتا برز بكمنها یاکو دیار اوه تفی همو بانگوازین گل جیم پارتیین سیاسیین کرد حتی نها به آوه که بربچاف تفی او قاز دبجنیا بابلیته بسر گلی کرد درباز بوم هری داوی روشال روشاوی کردستانی لبرچاوی هر کسی بوم و نها جا روشال باشوری کردستانی و یا روشداد شش خو هینا روش بچاویه او هینا جی ندیاره دیاره کو پارتیین سیاسی هینا جی دوی مجاری ده یعنی حلوسته که دیار کرد نشان ندایه تشتكو از دخوازم شتا پرز بكم دكتور اوا نها رولا جواكا سيفيل او هر واحد كساتين سربخوين گل كورتين بپیشنگی دکن یه نافودن چوا دکارن وجار زخته که هین تونتر لوان پارتیین سیاسی بک کوان نچار بکن دزوترین دمیده اف داخوازن گل پیک بینه بله جخوا خالا ورچرخانه اوه نکت تشتر کردستان چه بود در انجام خبات و شورش و برخودان و قربانیدان و شهیدان وان 5 سال چوی داید حرکت آزادی کردستان او خطا نتوین اجتماعی مروایتی اخلاقی وجدانی یا جواکی ناوا کردستان دا درست بویا کردبون چه بویا اجتماع پروری درست بویا
ام آخو آب و ملت ولات خواه هاتی نگریدانه بزاوا رزگاری خوازا کردستانه گل آخا کردستانه گل پرچت استراتیجی بوینه ایک اما دجی برجوانیت هندک حزب و هزو لعنت کردستانیه هندك حزب وهز لعنة كردستاني أو حتى بقى بحث إكتي وإكرازي إكتيا نتوي كري فيتن إكتيا نتوي جبو خدشة كان جبو حزبات خدشة كان جبو مالباتات خدشة كان جبو شخصيات خدشة كان جبر چند ديجي أم اشتيار دكن ورايا نويسكار وروشنبير وسياسة مدار وأكاديمية كردستان جي قراني أوا اگر سازیکا نتوی نشتیمانی یا کردستانی چه ببید نابید سروکت چه پارتی سیاسیت کردستانی ببنه سروکت و سازیه دبیت او سروکت چه حزبا نبنه سروکت و سازیا یکیتیا نتوی او چه نافدانی سر یکیتیا نتوی بید یکیتیا نشتیمانی بید کنگرا نتوی بید کنفرانسا نشتیمانی بید نابید سروکت چه پارتی سیاسی ببنه سروکت و او خالقا گرنگه جبرکو پارتی سیاسیت کرده چجورا ایک نبوینه و شنوکای بجی چجورا نابنه ایک چونکو هرک شوان اب دولتکی و ملتکی و ولاتکی و گریدای برجواندیتوان دجی ایکن هبونا وان دجی ایکا فکر و دیتن و بیرو بوچونیتوان دجی ایکن لی ملت کرد ایک بویا و نوکه ایک بو دی پاشروش جی ملت کرد هر ایک بید ویردا برای چنده ام بجین بریارا ایکی و یا دومایه دوید بریارا گل بید واتا او تشتا بعسكري سازيات سفيل و جواك بگشتي بكاتي جواك بگشتي بكاتي جواكا كردستاني فلا وجهي وازدي وبسلمان وكاكي علوي سنة شيعة سوران بعدينا لور حرامي ودربي كردستاني جي بكاتي دي لحتى الإكتيا السوفيتي وجهدي وكرد افريقيا ويد اردني ويد سوريا ويد لبناني وجهدي پیدوی هم کرده یا دربه یولاد جی اموان جی تیدا بجدار بکیم چونکو ما هزا مازن یا کردال نزدیکی پتر صد ولات جهانی هیا ام و هزا جواکی و هزا سیاسی و هزا زانستی و هزا تکنولوژی جی و همیه بینین جهگی کن بکن در انجام و ام پروژه رزگاریا کردستان هم جی درست بکن اوه نکشمتی بخواستن و آرمان جیجوه مثلا ایکتنی هر اوه بله هوال کوان اس اما وی کشته پرز بگیم نهار گوریم یعنی هر کسی دیدی بینه که ده نوا 26 روزانده لروشلاتا نوین شرکیا دجوار هیا گوهرین و گوهرین پیتین شرط و مرجین هیین کن ها لروشلاتا نوین ده هیم اف چه درفته که جبو گلی کرد بطایبتش بو هیزین سیاسیین کردان داوا کرن که ده زودرین دمیدم جوالاتین هین انگامیشن جراوشا هی سوده ور بگیره و بکاربن اف داخوازین که هم دبیشن یکیتیا نتوی کنگره یکیتیا نتوی پیک بینن؟ بله تزانه يعني بتيبات بارتيين كردي اي كردستاني براستي غركاج حيستري جابي دايكا شرم بكن غركاج حلب جو انفار في شرم بكن غركاج قليه زيلا وارارات شرم بكن غركاج شهيد الشيخ مقصود ودير حافر ورجاباي كردستاني شرم بكن غركا خوجك ريزي ويكيتيا كردي غركا خوندنا اديكي غركا دستي هبدو بكن بشرط ومرج دفق وناغا هذا هر کسی که جدام خدا گاوی جدل گاتی گاوی بدل ایشی بو یکریزیا ملت کرد یکریزیا دنگ کرد گره که هر کسی که جدام خدا استی گاو نبده گو کدک ملت کرد را وری پیکانین و یکریزیا ملت کرد کنگره اکستانی وری آبا کرن او کنگره هانه که ببی وکم مال باوش ملت کرد تمامی را. بله دکتر نها ما قلت يا روشة آلوسيا لروشلاتا نوين هيا ودنوا روشة هيدا أجر كان بيجين أفدا قاسين كسركين جل كرت يجبو يكتير نتوي بيكنين ده باشروشة لبيشما ده تتخويا كرين بله أو تشتي بسرمهاتي في سالات شوي دا وطيبتي جي اگر ام وان 30 سال دوماهي دا او تشتي بسرمهاتي او دي سيران بيتل چافي تشتي اويش نوكي بسرمتي چونكو د پروژه دولت هرمي دا و پروژه دولت جهاني دا او نفس سيستم جلوباليزم عولمي جهانگيري دا حتى بيگو ساعت امتي دا جين جه كردان هات يا دست نشان كرنه دوسه دیتنو تبینی جبو کردستان هنه لامریکا و لاوروپا طایبتی لامریکا سه دیتن بو کردستان هنه دیتنا ای که او
ئەوە بریتانی و هەندێک فەڕەنسی و دەولەتێ دیژ هەندێک شوانە بەشدارن وانسێ دیتنادا دیتنێک ئەوە ملەتێک کورد شناف ببن بۆ حتا کورد نەڕابنە بەسەرخەڵ چ جایەکی و بینە ئاسمیلەکردن و ببنە عەرەب و تورک و فارس دیتنەکادی ئەوە کوردستانێکا بچیک چێکەن هەندێکێش قامیشت و هەندێکێژی شەرنەخێ ڕۆژئاوای کوردستانی و حتا قەسر شرینی هەندەنە گەل هەولێر و سلێمانی و دهۆکێ کوردستانێکا نیفمری و نەمای چێکەن و ئێکی بکەنە سەرۆکێوێ ئامکەنە والی دانن سەرێرە یانژی وەکی سڵتانێکی دانن سەرێرێ کوردستانێکا دۆر پێچکری چێکەن و دیتنەکا دیژی هەیە یا پێچەوانەی وانجی سەر ئاستێ جیهانی ئەبەجی تێتە گەنگەشەکردن و کار سەر تێتەکردێ کوردستانێکا مەزن یا ئێگرتیش دەریا سپی و دەریا قەزوین و دەریا ڕەش و دەریا ئێجە و حتات کەی دەکەن داوا ژێریا کوردستانی جارێکا دی زەفرتە بە شامێ بۆ دەریا سپی ژبەرخوا شەڕێ نوکە تێتەکەنێ بۆ نمونە بەحسێ مزیق هۆرمز ئان دەربەندە هۆرمز دەکەن دەربەندە هۆرمز نایە عەرەبانە نایە تورکانە نایە فارسانە حتا ساڵە 1970 ژی میرگەهەکە کوردی سەر دەربەندە هۆرمز هەبوو دەربەندە هۆرمز حتا شەهری کورد نزیکی ئەسفەهانێ ئەبە دلێ کوردستانەیە بەربێ چەندێ ئەف سیاسەتان نەتەوەی نیشتیمانیە هەی ئەنێ بۆ نمونە ئەگەر عەرەب وی شەریدا بسەرکەون پرس ئەوە دە چ دەنە کووردا سووریان عێراقی هیچ نە ئەگەر تورک سەرکەون دە چ دەنە کووردا هیچ نە ئەگەر فارس سەرکەون دە چ دەنە کووردا هیچ نە کەواتە دەبێت کووردا پرۆژێ خوا هەبیت بۆچی سەرۆک ئۆجەلان حرەکەتە ئازادیێ هەردەم داکوکێل سەرێ چەندێتکەن دەبێت ئەمخوا خوددانێت پرۆژێت خوا بین و ئەمخوا پرۆژێ خوا چێکین ئەمخوا پرۆژێ خوا پارێزین ئەمخوا پرۆژێ خوا پێشکەشکەین کووردا پێویستیا کووردا هەیە نەها لەشکرێکێ 1 ملیۆن حتا 1.5 ملیۆن یەرێک و پێک و یە پەروەردەکری هەبیت پێویستیا کووردا کۆنسایەکە لەشکریە پێویستە کورد ئامادە بن بۆ هەر پێشهاتەکێ خۆشوی شەڕی بپارێزن لە دیسانجی هەواڵینی دوستونی سیاست و دیبلۆماسیات گەل هەموو حەزب و هێزۆلایەن و دەولەتێت جیهانێ بکەن گەل زلهێزێت جیهانێ بکەن دەبێت ڕۆژانە کورد چینێ بن کورد لە ڕۆسیا بن کورد لە هندستانê و پاکستانê bin کورد لە ئەمریکا و بریتانیا و فەڕەنسا و ئەڵمانیا و جێدی بن کەواتە ئەف شەرە شەرەکێک چارەنوێ سازە هەرچەندە مرۆڤ نەشێت هەمی کوراتیەت بیشەری بەحث بکات چونکو شوێرە مەزنترێک و هەمە ئەم بێژین ئەمریکا دێت 4 ساڵ ئیرانێدەت ئان ئیسرائیل نەخێ ئەبە سەرشنی ڕاکردنا دەولەتێت ڕۆژهەلاتێ ناویە سەر نەخشەی و چێکردنا هەندێک هێز و ناوەندێ دیێت هێزێ ئەفجا دەبێت ئەم بۆیە چەندێت ئامادە بین دەما ئەف دەولەتێت دیل سەر نەخشەی تێنە ڕاکردنێ وێگا بێژی مەجی ستاتۆیا خۆیا یا دیموکراتیا کوردستانی هەبی بله هەواڵ کوڤانها ji bo ku ev tiştê ku em hemû dibêjin pêk were divê destpêkê nêrînbûna kanguan bijîn nêzîkbûnek bi taybetî di çarçoveya partiyên siyasî de pêk were dema ku hûn li peyam û daxuyaniyên ku partiyên siyasiyên di vê mijarê de guhedar dikin temaşe dikin dibînin hûn nêrînbûnekê ku qet hêviyê dide gelê Kurd dibînin yan na هێویە گەلێ کورد ڕاستی ینی کێم نابن هێویە گەلێ کورد خۆرتن ئەم ڕاستی ئەم پارتی کوردی ئەم مورالێ خوا ئەمش مڵەتی کورد گرن گەرەکە مڵەتی کورد مۆرالێ خواش وا پارتیە مەژ هێزێ مەژ قەوەتا مە بگری لێ ئێمە بهتر بڕاستی ئەم مۆرالێ خوا ji bo yekrêziyê ji bo hevgirtinê ji bo ئەم مۆرالێ خۆش مڵەتەی کورد ئەم digirin bêçawa îro mêzênê miletê li her çarpaşê Kurdistanê bi êşa xwe dihesê êşa miletê xwe dihesê êşa şervanê xwe dihesê ser kîja xakê bê ser kîjan jî cihî bê çê gerîla bê çê pêşmerge bê bi êşa miletê xwe dihesê lê vê ce em divê em li gora zana wa bin divê em li gora zana miletê xwe bin divê em bi rastî jî kê em gavna bavêjin گو ئەو گاوێ ما خوینە با شەهیدا بڕاستی باوێ دەرنەچی بە هەزارە شەهیدا کووردا شور بە ڕۆژاوای کوردستانی با کورد بە هەزارە بڕاستی گوندێ مەهاتنەوێن ئیرۆ دەبێ کەدا خوینە با شەهیدا بە ئاوێ دەنەچێ ئەم کەدا خوینە با شەهیدا ببنە خودی ئەم خۆ بگنە خزمەتکاری خوینە شەهیدا خزمەتکار خزمەتکاری مڵەتێ خوا نە خزمەتکاری بەژەوندیە خوا و ئەوێ خۆی
برجەوەندیە خۆی وەکە گوتی ئەزئەزی. بله دکتۆر نها ئەس vêyekê bêjim ev pêvajoyek me guhatiye destpêkirin û ji xwe ji destpêka bernamê hetanha jî erê em behsa pêvajoyê dikin pêvajoya ku ji bo projeya Yekîtiya Netewîya ku bi însiyatîveya navdar kesên li Başûrê Kurdistanê destpêkirî lê tişta ku em dixwazin bi taybetî viya weke çarçoveya sereke bidin nîşandan jî ew e ku we jî di nava axiftinên xwe danê ziman ev ne gava yekemî ne beriyan ha jî gelek gavên bi viya wê hatin avêtin lê ev gav çand dikare bive gava dawî yani çawa dikare hîn bi awayekê baştir bi deng vede bi awayekê baştir hemû partiyan neçar bike ku tiştekê bikin yani aliyê wê rêxistinî erê nike ew di çawaş hizrê bîtekiryar hizrê bîtekiryar ev hatiye kirinê yani ji kar ser vê hatiye kirinê ev çi divê tu tişt divê ek projeyekê nivêsî ji dayê piraniya gelê Kurd ve kesê taybetmend bête nivêsînê û bête qebûlkirinê partî û hêz û rayînê siyasêt Kurdistanî her çar parça ew jî xwat nava vê projeyê da bibînin ev xala êkê ye ev pêngava êkê ye pêngava divê ew kesê vî projeyê radibin partî û hêz û rayînê siyasêt Kurdistanî naçar bikin hevkariya kenekê digel kenekê da ji xwe kungira neteweyî heye keneke ye ew partiye nehêne nav da ji xwe Kurdînin û Kurd nabin û nabine Kurd jî çi cara xwe Kurd bizanin û ji tikê ve jî alîkariya Kurdan nakin divêtin nava kenekê da û nava van kesayetiya da civînek du çê bibin di wêrê da projê hewbeşê Kurdistanî çêbî yani bu nimune Hezbiyet Kurdistanê Yehudiyet Kurdistanê PKK Kurdistanê Partiya Tubakor Başar Rojhilat hemû xwat nav vê projeyê netewî da bibînin boçî pêwîstiya me nûke pê tengê heye kesek hebîtin ji vata feraya navdewletî dîyoênê nûnerê Kurda bîtin heger wekû çavdêr jî bîtin ez vêgavê kesek nikarît biçît boçî çunku kesekî neşêtin bi navê partekê an bilayekê pêzeka sîbes heger melê ve gerekê siyasî neteweyî nîştîmanî yê Kurdistana mezin durist kir her kesekê diçê ji vê saziyê nûneriya gelê Kurd diket dikarît em navê gelê Kurd baxivî ji xwe niha giring ew e em gotara xwe ya siyasî ya neteweyî ya nîştîmanî û daxwazê xwe neteweyî nîştîmanî ku hiç nebîtin mafê çare nivêse bi her çar parçê Kurdistanê em bikeyne êk di çawa ev bîte êk ev divêt mirovê dilsos pê rabin heta nûkê ev pêk nehatiye çunku ew mirovê pê radibin ewan Kurdînî nevê Kurdîniyê nakin qewmiyetê nakin wataniyetê nakin em zanîn ka Kurdayetî çend hatiye firotinê çend bazirganî heta vê saeta ez axivim çend bazirganî Kurdistanê û Kurdayetî hatî kirinê divêt em bazirganê şoreşê bazirganê Kurdayetiyê ji nav êketiya neteweyî derbixîn û ew ê wat nav êketiya neteweyî da nebînî pêwîst nake zorî bîne nav êketiya neteweyî da xaleka dibêjim yani divêt em êketiya xwe ya neteweyî dirist bikeyim ev an wê hebihêt an nehêt partiya hebihêt an nehêt me çi eleqet pêvenîne em xwe li wan nagirîn û ev dîdna min ji 2006 heştê were em nava kenekê da dikeyne qêrî gelî bira gelî Kurda gelî xebatgera gelî qiyadiyet Kurda xwe li hîviya filan partiya an filan filanê negirin êketiya xwe dirist ken hatin baş e nehatin jî bila biçin wî erdê ew pêtrazî û ew şûlê wat bêtin dijî êketiya netewî bikin bila bikin her çar parçê Kurdistanê jî nimonê di vana hene û miletê Kurd jî vana hiç lawas nabî. Belê heval kovan ez sema gotina dawiyan got pirsa dawiyê ji te bikim ji xwe doktor jî hinekê bawekê berfirehî qala wê yekê kir dema me kêm waya ama di nava deqeyekê de tu bikarî bersiv bidî niha ev gotinên doktoriyên ku divê kongra netewî dî pêk were partiyên ku hatiye nehatin jî divê dî dev şwan were qerandin û civaka gelê Kurd jê dî helwesta her partiyekê bi awayekê zelal di mijara yekîtiya netewî de bibîne tu ji bo vê yekê çi dibêjî Zanêka ku divê berîn hema got lazim e çi partî bê çi sazî bin gereka lê gora berjewendiyê xwe gava neavêjin belê gereka em qebûl bikin dema got her parçekek dema got komîte kirin gereka partiyên wî parçî hemû jî kê weket bê erê bikin
لجورا شرط ومرجع أو كوميتا هنكي هر جابك جوبافيش دبن خزمتا ملتي خزمتا هزي كردا بن جرك أو جابي هنكي ولا قبول كرن وهر پارچه پارچه کردستانی جرك دور في خوا دولت تخوازن دولة ما في خوش دولتات سوير تخوازن دنفسه پارچه دجی که جرك پارتی نوی پارتی که نبینه پارتی که دستهلادار و از خودی عسكرم از خودی قوت از خودی هزم از خودی زالشم لا لعبن جرك او هزي عسكري هزي حمو بارتي ابن هزي حمو ملتيبن اتفاقك هبي لازم او اتفاقها هنيك تخزمت حمو بارتي ادبي قابل ولا ابيتن جرك علمي حمو بارتي اتي ذهبي هر نخوشيك هبي طنقايك هبي فرحيك هبي جرك بارتين كردي اد كيجا بارتي دبي لازم حمو بهفدور الكارب بهفدو بكملين جرك يعني شنابي مثلا پارتی که کیجا پارچی به خو ببینه دستلادار به چلو دولت ایرو دما گو بخوازی کردا به ماف بکن کیجا پارچی دجی دهن دروی بله و هرمی مدجی گرکا چه پارتی بین چه کرد بین به ماف نمینن بله اتفاق و هفدو گرتن عدالت و تفکیک لازمه غیر مشاهدن دهن دروی و پارچا داج بو خاطری گو خلق رح نكد نقابينا مدى نبيني ام دبين جو دجمن الماء هنايا دجمن الماء بهنجتك يقول ايرو رح نكد نابرا هيزو حركتي كردينا ببيني جو ايرو واشرتو باش بخي لا بلا حمو برجوندية الدنيا بلا نكاربن جو ما دستي هبدو خد بكي وام هبدو ببنا خدي ام دستي هبدو بقرن بلا شعبي مال هبدو بي شعبي منال خلقي بي شعبي منال خدمتها دجمن بي بله اول کوان کنو سکرتری پارتیا روش آ دموکراتیکا کرد لسوریه تو میوانی ما بو و تبرسوا پرسل مدا ام سپاسیاتت ینج بو بجداربونه گلک سپاسر هبی و هر وها دکتر کامران بروار اندام کنسیا ریبر آ کنگرانتوی کردستان کنه که به مرا آماده بو دکتر جبو بجداربونه جه گلک سپاسیاتت کن و هر هبی سپاس راورس بله بینرین هجاد ساعت دستپیک یا برنامه خواه روشاف دم حول داکو به طایبتی پشتی پیامین حلوستین کسین سر بخواین لباشوری کردستان کوش بوم یکیتیا نتوی دانه دستپیکرین که وکه پیواجوه کلی هاتی مخواست ام دوی ساعت دستپیک دم وی که وکه مجاره سرکه یا برنامه خواه بدین پیکانین او نقاش به میوان خوین هجاره بکن نرینی نوانش سر وی که بگیرین بفي اوي ام دجيشن داويا برنامه خود بيجي بشتينا بركه كند سر ساعات د مجاره كدن لبيشا وبن بروجه وكا جداتر او بميوانين جداتر لحتى ودمي ناف بركه